Mi da počnemo ovako fizičke probleme. Oni su rezultat nemarnosti i nebrige. Više godina, više decenija vodi ovu akciju. Ove godine živali svoje izloge. Nama je svake godine sve više i više žao što nema više ljudi koji će... Reći, gospođa Vesna Nemović, koji... Naravno, zahvaljujem se u ime cele Atlantik grupe. Prema nama, malo da su... Evo i poklon. Hvala. Samo da se vidi sve. Hvala. 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 U kategoriji najlepše... Čestamo. Hvala. Dobiti će plaketa u godišnjoj manifestaciji su. Udruženje Hobby Art. Prodavnica Moda Mija. Butik Velebit. Hvala.